Dobar dan, dragi šestaci. Moje ime je Ana Hranisavljević i danas ću sa vama analizirati narodnu epsku junačku pesmu Marko Kraljević Ukida sad barinu. Kao što možete videti na prezentaciji, cilj našeg današnjeg časa je najpre da analiziramo narodnu epsku pesmu Marko Kraljević Ukida sad barinu, ali da se i kroz analizu pesme upoznamo sa postupcima junaka koji utiču na građenje književnog portreta, odnosno epske biografije Marka Kraljevića, za koju znamo da je izuzetno bogata i zanimljiva i da privlači pažnju i dan danas, dakle kroz mnoge vekove. Epska biografija Marka Kraljevića se u mnogome razlikuje od biografije istorijske ličnosti Marka Mrnjavčevića. Stoga bi trebalo rasvetliti odnos istorije i legende i razlikovati istorijsku ličnost Marka Mrnjavčevića od književnog lika Marka Kraljevića. Ko je dakle bio Marko Kraljević? Ne zna se zašto je baš Marko Mrnjavčević kao istorijska ličnost odabran od strane naroda jednog kolektiva da bude jedan istaknuti pojedinac oko kojeg će se ispevati toliki broj pesama i osmisliti toliki broj predanja. Dakle, on je odabran da u ime naroda tom nekom mitskom transformacijom postane veličanstveni junak, tako reći epski div, zaštitnik svih ugnjetavanih i potlačenih od strane zulumćara i od strane onih koji nameću samovolju i sprovode svojevrsnu tiraniju. Dakle, kako to jedna istorijska ličnost postaje legendarni junak mnogih narodnih predanja i junačkih pesama? Šta to istorija beleži o Marku Mrnjavčeviću? Pretpostavlja se da je rođen u periodu između 1335. i 1340. godine, dakle ne zna se tačna godina njegovog rođenja, ali to je bilo vreme vladavine kralja Stefana Dušana, bio je ustoličen u Prilepu gde je rođen, to je teritorija današnje Severne Makedonije, zna se pouzdano da je bio sin srpskog kralja Vukašina Mrnjavčevića i da je delio sudbinu mnogih srpskih plemića, te kao turski vazal morao da se bori na strani Turaka i tako je i okončao svoj život u jednoj bici na Rovinama. Kao što sam ovde izabeležila, epske pesme i predanja nam možda i mogu pomoći da otkrijemo razloge, načine i kada to jedna istorijska ličnost prelazi granice realnog istorije i postaje legendarni lik. Dakle, vidimo da je Marko Mrnjavčević živeo u 14. veku, a to se vezuje za kraj srednjeg veka i poznato nam je da tada naš narod biva porobljen od strane Turaka. Možda je i to razlog baš što je živeo u tom specifičnom vremenu i tom specifičnom periodu, zašto je narod baš odabrao Marka Mrnjavčevića kao jednog istaknutog pojedinca. Analizirat ćemo narodnu epsku pesmu kroz sledeće radne zadatke. Dakle, odredit ćemo književni rod i vrstu, potom ćemo iznaći ključne motive, ne bismo li formulisali jedinstvenu temu na nivou čitave pesme, a motivisanost radnje će nam pomoći da izgradimo kompoziciju pesme, to jest odredimo etape radnje ove pesme. Potom, portret književnih junaka, što jeste ključni cilj našeg današnjeg časa, će se baviti analizom lika Marka Kraljevića. Mi ćemo dakle istražiti postupke junaka, potom ćemo iznaći stilske figure, ustaljene izraze i nepoznate ili manje poznate reči, kojih je zaista dosta u ovoj pesmi, a ideje i poruke su sve prisutne, tako da ćemo tokom čitave analize govoriti o idejama i porukama narodnog pevača. Zamolit ću vas da pronaćete tekst u svojim čitankama i da dok čitamo pesmu zabeležite nepoznate ili manje poznate reči, ne bismo li kasnije mogli da odgonetnemo njihovo značenje. Takođe ćete obratiti pažnju na mesto i vreme dešavanja radnje. Sve vreme ćete razmišljati o postupcima književnog junaka i razmišljat ćete o susretima i razgovorima koje Marko vodi najpre sa kosokom devojkom, a kasnije i sa
crnim Arapinom. Kako to Marko reaguje na nepravdu koja je zadesila kosovku devojku i koja zapravo predstavlja sve ugnjetavane i sve potlačene na Kosovu i kako on rešava problem naplate svadbarine. Za početak moram vam objasnim značenje reči svadbarina. Naime, nekada je postojao novčani materijalni namet koji se plaćao vlastodržcu. Svi oni koji su želeli da se udaju ili venčaju morali su platiti tu svadbarinu kao materijalni namet. To je bio uslov za venčanje, a i postoji izraz, naći ćemo u pesmi, kako junak Kosovom davori, jadikuje. Dakle, davorija kao jadikovka tužbalica, jer Marko Kraljević davori jadikuje nad sudbinom kosovke devojke. A sada možemo krenuti sa čitanjem pesme. Poranio Kraljeviću Marko, poranio niz Kosovo ravno. Kad je bio na vodi Servani, sukobi ga kosovka devojka. Božju pomoć naziva joj Marko. Božja pomoć, Kosovko devojko. Devojka se do zemlje poklanja. Zdravo da si delio neznana, ali joj Marko poče besediti. Draga sestro, Kosovko devojko, lepa ti si seko mlađa bila. Krasna ti si stasa i uzrasta, rumenila gospodska pogleda, al te seko kosa pokvarila, jer si tako seko osedila. S kog si mlada sreću izgubila? Il sa sebe, il sa svoje majke, ili sa svog stara roditelja? Proli suze kosovka devojka, pa govori Kraljeviću Marku. Dragi brato, delio neznana, sebe sreću izgubila nisam, ni sa sebe, ni sa svoje majke, ni sa svoga stara roditelja. Već sam jadna sreću izgubila, evo ima 9 godin dana, kako dođe Arap preko morac, pa od cara Kosovo zakupi i nametnu zulum na Kosovo. Kosovo ga i poji i rani. Pa je drugi zulum nametnuo, ko osudaje 30 dukata, ko se ženi 34, koji ima te toliko dade, taj se junak može oženiti i devojka mlada udomiti. A u mene, braća siromašna, nema blaga da Arapu dadu. U tome sam jadna zaostala, te se nisam mlada udomila. Sa toga sam sreću izgubila, pa još zato ne bi ni žalila što nam ne da mladim udavati i junako mladim oženiti. Nego evo i veće nevolje, još je veći zulum nametnuo. Na noć ište mladu i devojku, pa devojku Arapine ljubi, a nevestu sluge Arapove. Obredi se sve Kosovo redom, davaše mu mlade i devojke. Evo meni tužno i redak dođe da doveče idem Arapinu, da mu noćas jadna budem ljuba. Pa ja mislim i razmišljam misli. Mili Bože, što ću i kako ću, ili ću jadna u vodu skočiti, ili ću se mlada obesiti. Volim, brate, izgubiti glavu, nek ljubiti svoj zemlji dušmana. Al besedi Kraljeviću Marko. Draga sestro, Kosovko devojko, ne šali se, u vodu ne skači, nemoj sebi smrti učiniti, nemoj seko duše ogrešiti, već mi kaži Arapove dvore, gdi su dvori Arapina crna, imam reči besediti s njime. Devojka mu poče besediti. Dragi brato, neznana delio, a što pitaš Arapove dvore, što i pitaš ostalim u pusti? Može da si našao devojku, pa mu ideš, nosiš svadbarinu, a možda si jedinac u majke, pa ćeš, brate, tamo poginuti. Pa što će ti samorana majka? Marko smaši rukom u džepove, te izvadi 30 dukata, pa i daje Kosovki devojki. Na ti seko 30 dukata, pak ti idi svome belom dvoru, pak se hrani dok ti sreća javi, samo kaži Arapove dvore, ja ću platit svadbarinu za te. Zašto bi me Arap pogubio, kad ja imam, sestro, dosta blaga? Mogu platit sve Kosovo ravno, kamol ne bih zase svadbarinu. Devojka mu poče besediti. Nisu dvori, već šatori pusti. Pogledajte dole niz Kosovo, gdi se onaj svilen barjak vije. Onda i šator crnog Arapina, oko njega zelena avlija, sva avlija glavam nakićena. Evo nema još nedelja dana kako i proklet Arap isekao 77 junaka, Kosovaca tužni đuvegija. Arap ima 40 slugu, što čuvaju stražu oko njega.
A kad Marko saslušao reči, krenu šarca oden iz Kosovo. Dobra šarca vrlo rasrdio, iz kopita živa vatra seva, iz nozdrva modar plamen liže. Srdit Marko jezdin iz Kosovo, roni suzen iz junačko lice, a kroz suze gnjevno progovara. Oj, Davori ti, Kosovo ravno, što si danas dočekalo tužno, posle našeg kneza čestitoga, da Arapi sad po tebi sude. Ja sramote podneti ne mogu, ni žalosti velike trpiti, da Arapi taki zulum čine i da ljube mlade i devojke, danas ću vas, braćo, osvetiti ili poginuti. Ode Marko pravo pod šatore. Ugleda ga Arapova straža, pa kazuje crnu Arapinu. Gospodine Arap prekomorče, čudan junak jezdin iz Kosovo, na vitezu konju šarenome, dobra konja vrlo rasrdio, iz kopita živa vatra seva, iz nozdrva modar plamen liže, hoće junak na nas udariti. Al besedi Arapine crni. Deco moja, 40 slugu, ne sme junak na nas udariti. Valja da je našao devojku, pa nam ide, nosi svadbarinu. Žao mu je što će dati blago, sa toga se vrlo rasrdio, već izidite pred našu avliju. Pa junaka dočekajte lepo, pred njime se smerno poklonite, pod njim dobra konja privatite, primite mu konja i oružje. Pustite ga meni pod šatore, neću blaga, uzeću mu glavu da dobijem konja prema sebe. Ispadoše Arapove sluge da pod Markom dobra konja prime, a kad blizu ugledaše Marka, ne smedoše pred Marka izići. Beže sluge pod šator Arapu, pa se kriju za Arapa sluge, pokrivaju sablje, japunđeti, pa i Marko ne vidi sabalja i sam Marko u avliju uđe, pred šatorom ocednuo šarca, svome šarcu tako besedio. Hodaj šaro i sam po avliji, a ja idem pod šator Arapu, nahodi se šatoru na vrati, ako bi meni do nevolje bilo. Pak se Marko pod šatora šeće, Arap sedi, pije vino ladno. Služi mu ga mlada i devojka. Božju pomoć nazivao Marko. Božja pomoć, dragi gospodine. Arap njemu lepše odgovara. Zdrav junače delio neznana, od junače da pijemo vina, pa mi kaži što si mi došao, al besedi kraljeviću Marko. Nemam kade s tobom piti vina, a dobro sam do tebe došao. Vrlo dobro, bolje bit ne može. Ja isprosih lepotu devojku, ostaše mi na drumu svatovi. Došao sam donos svadbarinu, da dam blago, da vodim devojku, da mi niko na puta ne stane. Kaži meni, što je svadbarine? Arap lepo Marku progovara. Ta ti zato i odavno znadeš, ko sudaje 30 dukata, ko se ženi 34. Ti se vidiš junak od mejdana, nije kvara da 100 dadeš. Marko smaši rukom u džepove, pred Arapa 3 dukata baci. Veruj meni, više nemam blaga. Već kad bi me hteo pričekati dok se vratim s lepotom devojkom, tamo će me darivati lepo. Sve ću tebi pokloniti dare. Tebi dare, a meni devojka. Ciknu Arap kao zmija ljuta. Umen kujo veresije nema, ne daš blaga, sa mnom se podsmevaš, pa potrže teška buzdovana te udara kraljevića Marka. Udari ga 3-4 puta, nasmeja se kraljeviću Marko. O, junače, Arapine crni, ili se šališ, ili od zbilje biješ? Ciči Arap kao zmija ljuta. Ne šalim se, već od zbilje bijem, ali Marko poče besediti. A ja mislim da se šališ tužan. A kad more ti od zbilje biješ, i ja imam nešto buzdovana, da te kucnem 3-4 puta, koliko si mene udario, toliko ću tebe udariti, pa ćemo onda na polje izići i iznova mejdan započeti. Trže Marko buzdovana svoga, pa udari Arapina crna. Kako ga je lako udario, iskide mu iz ramena glavu. Nasmeja se kraljeviću Marko. Bože mili, na svem tebi hvala. Kad brž ode sa junaka glava, kanda nije na njemu ni bila.
Trže Marko sablju od pojasa, pak zaredi Arapove sluge, iseče mu 40 slugu, a 4 nehte pogubiti, već i Marko ostavi za pravdu, koji će svakom pravo kazivati, kako i bilo Arapu i Marku sve savlije poskidao glave, pa je glave sahranio lepo, da i ne kljuju orli i gavrani. Pavliju pustu nakiti je arapskim glavama. Arapovo blago pokupio, a 4 sluge Arapove, koji nije hteo pogubiti, opravi ih po Kosovu Marko, opravi ih na 4 strane, te telale po Kosovu sluge. Gdi devojka ima za udaju, neka traži sebi gospodara, nek sudaje dok je za mladosti, a gdi junak ima za ženidbu, nek se ženi, neka ljubu traži. Od sad više nema svadbarine, Marko za sve svadbarinu plati. Sve povika, malo i veliko, Bog da živi kraljevića Marka, koji zemlju od zla izbavio, koji satr zemlji zulumčara, prostam bila i duša i telo. Prelazimo sada na analizu epske pesme Marko Kraljević ukida svadbarinu. Određujemo književni rod i književnu vrstu. Književni rod epika, književna vrsta narodna epska junačka pesma. Prema Vukovoj podeli, ova pesma tematski pripada krugu pesama o Marku Kraljeviću i po vremenu postanka je pesma starijih vremena. Kada je reč o tematsko-motivskoj analizi, najpre iznalazimo ključne motive, a onda formulišemo temu. Da vidimo, pre svega, u ključne motive spadaju 2 susreta, susret Marka i devojke i susret i razgovor Marka i Arapina. Obračun imamo, odnosno Megdan sa Arapinom, koji se odvija na 2 plana. Najpre imamo verbalni obračun koji se odigrava rečima, a potom i fizički koji se odigrava oružjem. Imamo pobedu Marka Kraljevića, što je uslovilo ukidanje svadbarine, dakle tog materijalnog nameta. I sada treba da zaključimo kako je to radnja motivisana i koji motivi dominiraju, statički ili dinamički. Mi svi znamo šta to znači biti dinamičan, dakle biti u pokretu. Tako isto i dinamički motivi pokreću, pospešuju radnju da ima svoj prirodni tok, a statički motivi znači su suprotnost od dinamičkih motiva. Kada je neko statičan, kakav je on onda? Dakle, da li je pokretljiv ili nepokretljiv? Svakako nepokretljiv. To znači da i statički motivi zaustavljaju radnju, dakle, odnosno usporavaju radnju. Svakako tamo gde nailazimo na deskripciju kao oblik pripovedanja, vid naracije, gde imamo mnogo opisa i mnoštvo epiteta kao stilskih figura, tu ćemo imati i dosta statičkih motiva. Pa imamo u opisu, recimo, izgleda Kosovke devojke. Vi ćete pronaći sada te epitete koji su zapravo i statički motivi. Ajmo, ovako. Draga Seko, Kosovka devojko, lepa ti si, Seko, mlađa bila, krasna ti si stasa i uzrasta, rumenila gospodska pogleda, al te Seko kosa pokvarila, jer si tako Seko osedila. Dakle, vidimo da statički motivi svakako usporavaju radnju i da se radnja na trenutak zaustavlja kako bi se neko ili nešto opisalo. Deskripcija je zaista bogata u ovoj pesmi. Neći ćemo na opis junaka Marka, srditog u trenucima kada hita, kada jezdi ka dvorima, odnosno šatoru Crnog Arapina. I vaš zadatak je da pronađete Markov izgled, dakle u pesmi, ali i Šarčev izgled takođe. Izgled dvorišta i šatora Crnog Arapina, znači taj eksterijer je veoma bitan, dakle opisivanje okoline, onoga što se nalazi oko samog šatora, jel tako? Da vidimo što se tiče dinamičkih motiva, koliko ih je, zaista ih je dosta. Pre svega imamo taj susret i razgovor sa Kosovkom devojkom, pa sa Crnim Arapinom, davanje zaveta, odnosno obećanja. Znači, neko ko želi nešto da ispuni, mora najpre i da da zavet, koji naravno mora na kraju da ostvari, odnosno da ispuni. Imamo Megdan,
borbu. Dakle, pobedu Marka Kraljevića, smrt Crnog Arapina i naravno ispunjenje zaveta koji je ujedno i ukidanje svadbarine. I sada zaključujemo kako je radnja motivisana. Zbog prisustva i dinamičkih i statičkih motiva moramo reći da je radnja dinamičko-statički motivisana uz preovlađivanje dinamičkih motiva koji pokreću radnju. I ovi dinamički motivi će nam pomoći možda i da odredimo i samu kompoziciju pesme i to sledeći tog događaja i prateći upravo dinamičke motive, mi ćemo i odrediti etape u razvoju radnje ove pesme, a to izgleda ovako. Dakle, ovo su etape: ekspozicija, odnosno uvod, potom imamo zaplet ili usložnjavanje radnje, kulminacija, u jednom trenutku se javlja taj vrhunac radnje, peripetija ili obrt, dakle možemo naići i na preokret u nekim epskim pesmama i imamo na kraju rasplet, završnicu, ponekada se može desiti da imamo i epilog kao krunu svega, poentu, a vidjet ćemo da li u ovoj pesmi možda imamo epilog. Da vidimo dinamičke motive i da probamo da ih rasporedimo, to će biti vaš zadatak. Pa vi raspoređujte. Kada se javlja susret Markov sa devojkom, dakle, da li je to možda u uvodnom delu u ekspoziciji, razmislite kada kreće zaplet, usložnjavanje radnje, pa imamo Davorija Jadikovku, imamo davanje zaveta, imamo susret sa Crnim Arapinom, imamo Megdan, verbalnu borbu i fizički okršaj. Pobeda Marka Kraljevića gde bi bila, u kom delu? Razmislite dobro. Smrt Crnog Arapina, ispunjavanje zaveta na kraju i ukidanje svadbarine. Rasporedite sami ove motive, to je vaš zadatak. U raspletu pesme nalaze se sledeći stihovi. Od sad više nema svadbarine, Marko za sve svadbarinu plati. Kako možemo protumačiti i ove poslednje stihove pesme? I to su ustaljeni izrazi kojima narod blagosilja Marka. Šta narodni pevač, recimo, poručuje ovim stihovima i da li se mogu smatrati epilogom ove pesme? Blagoslov naroda. Sve povika malo i veliko, Bog da živi Kraljevića Marka, koji zemlju od zla izbavio, koji satre zemlji zulumčara, prostam bila i duša i delo. Koja je uloga blagoslova na kraju ove pesme? I možda je ovo zaista jasna poruka narodnog pevača da je porobljenom narodu i tekako bio potreban zaštitnik. Te ideja o velikom epskom zaštitniku, tom velikom divu, ovde dobija zaista na potvrdi i na značaju. Da vidimo portret književnog junaka, kako ćemo analizirati lik Marka Kraljevića u pesmi, pre svega na osnovu postupaka, da vidimo kako se to Marko obraća devojci. Pre svega familijarno, veoma srdačno, naziva je sekom, prisno joj se obraća, jel tako? On poštuje kosovku devojku i iskazuje zabrinutost zbog njene sudbine, zbog njene nesrećne sudbine. Šta to nju muči? Da vidimo šta je uzrok njenog preranog starenja i to što je kosa osedila. Koliko dukata je koštala svadbarina, razmislite? Odgovor je svakako 30 dukata. Kako Marko pomaže devojci? Da vidimo koje Markove osobine otkrivamo u susretu sa kosovkom devojkom, a koje u susretu sa Crnim Arapinom. Razmislite o tome. Da vidimo sada kako je to Marko rečima ponizio protivnika i izvrgao ga ruglu, bacivši mu 3 dukata, jel tako? A znamo koliko je koštala svadbarina za žene i za junake. Šta je učinio nakon što je usmrtio protivnika? Razmislite i o tome. Svakako je zaključak da Marko Kraljević pokazuje dve krajnosti u raspoloženjima. S jedne strane imamo zabrinutog, srdačnog, zaista jednog junaka koji sažaljeva i koji je saosećajan, jel tako, u odnosu na kosovku devojku i peva čak i tužbalicu. I onda se njegov portret razvija do ljutitosti i srdžbe koja je usmerena ka Arapinu, neprijatelju svog naroda. Zašto Marko ukazuje devojci poštovanje?
Setimo se ustrojstva patrijarhalnog društva i kako taj društveni sistem, patrijarhat, funkcioniše. Položaj žene je takav da žena mora, dakle, biti čestita, dostojanstvena i njeno poštenje je zaista na ceni. Niko ne sme udariti na poštenje jedne patrijarhalne žene, odnosno devojke. A šta je uradio Crni Arapin? Tražio je na noć mladu, odnosno nevestu i devojku i to zapravo nije mogao Marko nikako da oprosti. Možda bi mogao da oprosti taj materijalni novčani namet plaćanja svadbarine, ali nije mogao da oprosti to što udara Crni Arapin na čast i dostojanstvo srpskih žena, dakle udara na poštenje srpskih devojaka. Da vidimo koji je to junački epski atributi krase ovog junaka. Znamo da svaki junak mora da ima svog konja, oružje, sokola i vernu ljubu. U ovoj pesmi izostaje verna ljuba, izostaje soko, ali zato imamo konja. Kako se zove konj Marka Kraljevića? Tako je, zove se Šarac. Potom imamo Buzdovan. On predstavlja šta? Predstavlja svakako njegovo junačko obeležje, odnosno njegovo oružje. Da vidimo sada koje to vrline i mane ima Marko Kraljević. Dakle, on je čovečan i samilosno postupa kada je reč o devojci. On daje njoj 30 dukata i kaže ovako narodni pevač: Marko smaši rukom u džepove te izvadi 30 dukata pa i daje Kosovki devojki. Ali ne da bi platila namet u vidu svadbarine, nego da živi i da čeka oslobođenje od svadbarine, jel tako? Da čeka da joj sreća dođe. Marko je dakle pravdoljubiv, ali je i plahovite, preke naravi, što ga čini naravno i osvetnikom. On je takođe i osvetoljubiv. Pogledajte portret ovog junaka u trenucima srdžbe i ljutitosti. Srdit Marko jezden iz Kosovo, roni suze niz junačko lice, a kroz suze gnjevno progovara. Idemo sada na jezičko-stilsku analizu, da vidimo značenje reči svadbarina. Da, već smo rekli da je to plaćanje vlastodržcu, namet za udaju, odnosno za venčanje. Kada bismo izgradili leksikon nepoznatih ili manje poznatih reči, svakako reč davori, koju smo objasnili, avlija dvorište, zulumčar nasilnik, đuvegija mladoženja i mnoge druge reči. Stilske figure, da vidimo šta predstavlja prerano osedila kosa kosovke devojke, metaforički, odnosno kroz preneseno značenje ona predstavlja zlu sudbinu, dakle nesrećnu sudbinu ove mlade žene, koja je zapravo predstavnica svih devojaka koje su žrtve tog nameta plaćanja svadbarine. Šta je u ovoj pesmi preuveličano? Imamo stilsku figuru preuveličavanja, dakle hiperbolu. Preuveličano je to što je ovde srdžba prikazana na specifičan način, pa pogledajte kako se srdžba i ljutitost Marka Kraljevića prenose na njegovog konja Šarca. Čudan junak jezden niz Kosovo, znači molim vas da podvučete te delove gde vidite preuveličavanje u portretu. Čudan junak jezden iz Kosovo, na vitezu konju šarenome, dobra konja vrlo rasrdio, iz kopita živa vatra seva, iz nozdrva modar plamen liše. Podvucite stihove. Stalni epiteti koji se javljaju samo u usmenoj književnosti uvek uz iste reči. Pa imamo naravno kakav je Arapin, Crni Arapin je uvek u našoj usmenoj tradiciji, uvek u našoj usmenoj književnosti. Mili Bože, uvek kažemo čuda velikoga, mili dakle. Kosovo je uvek ravno, imamo lepota devojka kao ustaljeni izraz, jel tako, ustaljena reč. Pogledajte sada ovo poređenje, komparaciju. Ciknu Arap kao zmija ljuta, ali ne samo da imamo ovde poređenje, ovde imamo još jednu stilsku figuru ozvučavanja. Dakle, imamo oponašanje, odnosno imitiranje zvukova iz prirode. I vaš zadatak je da podvučete onomatopejsku reč koja se nalazi u korenu, dakle, jedne reči. Dakle, koren reči koja zapravo sadrži u sebi onomatopeju. Ciknu Arap kao zmija ljuta. Svakako, ta reč je ciknu, pretpostavili ste. I to je tačan odgovor. Da vidimo devojčina kletva i blagoslov naroda, ustaljeni izrazi su ovde, blagoslov smo već čitali, jel tako? I moramo da objasnimo ovde da se javlja deseterački vokativ i koja je funkcija ovog vokativa. Mi znamo da vokativ inače ne vrši ni jednu službu, odnosno funkciju u rečenici i ovde zapravo i nemamo vokativ u pravom smislu te reči. Nasmeja se Kraljeviću Marko, niti imamo zapetu, niti imamo funkciju vokativa, jel tako? Ali ovde vokativ preuzima
funkciju subjekta, odnosno nominativa, jer u usmenoj poeziji možemo naići na metričke potrebe ubacivanja dodatnog stiha da bismo dobili deseterac. Da je ovde bio nominativ, onda bi bio deveterac. Nasmeja se Kraljević Marko. Evo deveterca, jel tako? I zato je ubačeno ovo u i taj vokativ, ali on zapravo ovde predstavlja nominativ. Nasmeja se Kraljeviću Marko. Gramatički naš subjekat, jel tako? Koji može biti iskazan samo nominativom, oblicima jednine i množine nominativa i u usmenoj književnosti, dakle deseteračkim vokativom kao u ovom primjeru. Šaljiv ton je ovde sve prisutan, Marko se podsmeva protivniku i rečima ga ponižava, nadmoćan je u svakom pogledu, pa možemo i pogledati te stihove. Evo ovako, kako to izgleda. I sada, za kraj, da zaključimo, dakle, šta smo postigli karakterizacijom lika Marka Kraljevića i analizom njegovih postupaka. Mi smo ovde došli do određenih saznanja kojima možemo možda obogatiti epsku biografiju ovog junaka i to jeste bio cilj našeg časa, jer Marko je pre svega plemenit, neustrašiv, pravdoljubiv, ali je i osvetoljubiv, pun je srdžbe kada napada protivnika zulumčara, spreman je da pomogne svom narodu u nevolji. Za domaći zadatak mogu da vam ukažem na sledeće linkove, odnosno na YouTube kanal RTS obrazovno-vaspitnog programa. Tu možete odgledati 2 epizode serijala Srpski junaci srednjeg veka i ukoliko ste zainteresovani, bliže se upoznati sa epskom biografijom ovog junaka. Hvala na pažnji.